arori baite mwanya gucokia maratathi yokere ya IBC. Akoro banjore kumeneria siasa bara bakoroja Nithi akariba Meru na Tharaka Nithi. Toga kumenyithia andu mukaka na popcorns cia moya na mwere. Niwerigiro bweto mutegeri wa WeruTV nithiritore na muthenya jo mwega ntuko ya narua na itokugwata ugani Ntento cia Weru thaa 3 ngakurikana no wethenyo kwatana na batu kurukira namba etu irete na marikinya riko na namba SMS no inyake bugo 3 mwakana kurukira Facebook WeruTV Twitter ni @WeruTV na kinyana wethiro itone moko kurukira www.werutv.co.ke onbeto afinias imana nani mbetagwa Maureen Kinya Kirimi na monerereto mathithio ntuko ya narua ni Jacinta Kagwiria natagambira ni ati muthenya wa narua arwiri baite mwanya niro pagucoketie matathio kire IBC kire ituo binene byegisio kya bunge kya kamiti ya IBC kire gisio kya bunge kya Northiment arwiri baba gukarekeri na kya kanisa ya Kaga Methodist na kontarecha lare cha baba gukarekeri na kya Chukuru ya Ntunene na ntuko ya narua IBC ikwathurite ya arwiri baite bonde ya gutegera marito jao na kwewa ntuko ya gucokia maratasi jao ja kuthurwa Edwin Gitonga na Ntento Nkuruki kiare na ndikiba Ntento Kaga Methodist naraba gutirimene na kamiti ya ithurano na mianka IBC arwirite mwanya ndene ya Northiment na county ya Meru barugati bagwetiki ithurano twetete biketha bibia uma rugati kinya kwethura kwena bo marita jarethirite jateke mauku ja IBC ikwethirite kwena ngwataniro na kamiti una ate marita ijethirite jagitegerwa betete na mbere kugati bara baketha bagisindo kire ithurano bu bethira bagitekeria na gwitanira na uroga sinda ngugi kenda gutetheria antu waliana kama candidates wa Northiment parliamentary kwamba we will do a fair and free election clean na tumekubali hakuna mmoja wetu atatoa posta ya mwingine. So ningeomba hata MCAs wasibandike posters juu ya posta yetu. Ntuko ni ukalie njaga bagomba to information ira tukarato ibatisha no kumenya ntu baba ingi barera naga angano mwanka witho ina good conduct angambi maratazi ama ingi lakini kuina list ira to anengero into bira bikethra bikenda kanaga jau jange ja integrity ya chapter 6 muntu ka kethra ka cleared no ntu bakwa avoid ira to ta petition tu lakini nayo ntomeri atherete thera gitigero nyuma kire arwirite ba narabe thera bakira Antoni betho bena igitare na ukiri na baketha bagitumira kureta kasaka nthigurune murwiri gite kya murungamiri wa Ekoro county ya Meru Kawira Mwangaza noriti ya siasa bonde baringe siasa cia thire na kugwatithania antu ariuga ati kinyi thurano bia thiranto babatere kutha bari gintu kimona gutena uthu Nteto iji gwati mbaru ne oro kurira gite kya mubunge wa Northiment Rajesh Hirani na nkiromba kwithwa kwina thiri kwithwa kwina ngwataniro antu bakarwa antu bakarumana gutikirumi kinya kimwe gigai kwa methene kiabia kuria gutikirumi kinya kimwe gigaya school fees ana beto bathoma nacio gutikirumi kinya kimwe gika barabara tumba gwitira kwa undaromba atongeria beto baraba kuromba kura batige marumi hao aspirant wengine ambao wanatafuta kiti ya MP tukue na umoja. Sisi zote tutashinda. Ushindi itakuwa kwa umoja na ule atashindwa akubali washirikiane na ule ameshinda. Kunterese gembe no thigo kari na musema ni otajo na siasa mwanya bethira bakiarire mantu je githurano tuko tariki nya mweri wa 8 tukwenda guthe kwina onda ya mwanya na arakuri kabuthe na njira yaki na njira ya amani arawo muntu akieke iketheki ikiayo esima itigeo kara ubu wamba bungu bagwithitwe ringi cia mabira bwitha cia musuyo kwa tuka antu bamwe batina akia kuringa kura bamwe bakengo batikaringa kura kiama kia Jubilee sure kyo ni atekari kana inya kyo kana ritoba kyo ni atekari mwanga thai kanto bautanga na uba ichetha bate kumeni kariba kwaria musimo moyo kiama juongo yutera umira kiama kia Jubilee kikethwa kenda yumbe ban Jubilee majority parliament nanga kwira thinera kethweri 2007 kibakya ari gucetha mucetho ywa ati no athurwe wenka
ethro atina bunge rira ndo yokire kana gwatuika kuri na nkanja kiri ithurano kibake orwane ayumbe bana wena bo agita 43 nkiripotera WeruTV mbitagwo Edwin Gitonga. Na kiri Ntento ingi arwiri baire bagete kia ungavana kaunti ya Meru ni batirimanite mushene jumwe Teresa Kangeta. Dr. Kilemi Mwerian na Seneta Kireto Murungi batirimanire muthenya jwa narua kanisene ya Almano Catholic Kangeta. Akiare muchumane yo ya kanisa Dr. Kilemi no reti ya Meru bategetikirie antu bara bakumenya ni batumirete mbeche mwingi bubwe nawe Seneta Kireto augate wekere mbungi ya Senate nethirete wakithitera kaunti yethira ikawa mbeche nyingi nkuru kende beche ichethirete itumika bura kutwagirite itira auga itira alitangwe wenka na butantu bonde bara bamutethagia na mathugani wathani watu na bunde ne Meru bukaria wathani buria gavana iku atikulitangũge na atongeria bangi atikulitangũge na mheshimiwa Kirengo ura bwathurire buri Begembe Central atikulitangũge na mheshimiwa Mithikari Ntuli ura bwathurire Igembe South atikulitangũge na mheshimiwa Ntwirwaki ura bwathurire Igembe North ruci Igembe bwakuratia gwatuika munene atikulitangũge na nene benu iho Chio matimera okeja kuna erojero imbae okeja kuna hey tale kinyanya tafadhali kidhani kwa takuruta thenene ukaningira mtu kurani vya Meru towete kaneria okogana Meru akatha kwa Meru akwenda kero kia bange towete kaneria ukaningira mtu aiya itobia public mtu aningira muhamba hiyo tobia public na Ntento weu ni agutwarwa riero ntuko ya narua harato ukuria ni ukuthugania mbesa cia kaunti yaku ni itumiri buria kwagirite ni ukuthugania mbesa cia kaunti yaku ni itumiri buria kwagirite no ithirete iraye kanare ni nyari tore yaku na ntere irore ukurukira na mbeto niyo inya kibugu ithatu ire mwana tukithoma moni okoro twitana mbere ni ati akoro bakanjo ya akoro bakimeru njuri ncheke bethe bakimeneria chacha bara baguchwera kura na njira kwethera bakiroanithia Ameru na ntoba ntere nya cha Tharaka Akiare na andiki Ntento mwandiki munene wa njuri ncheke Josephat Murangiri norite ya siasa bethira bagitiga kwariria mantu jagie mwanka jwa Tharaka na Meru ariuga ati nkusanira ciethiritwe ikioneka ntere urua mono ciumene na siasa kwithira bagitonyera mantu jagie mianka na kujira antu bao bethira bakimenana na bara bangi Murangiri ariuga ati kamiti ya ithurano na mianka ya ABC akenio batere ni kwariria mantu jagie mianka tontu ni inya ni katiba ya kwariria Ntento yu na turi nchiru are this year tuina mheshimiwa Rekaparu itwakurukirie ati ukagita mantu ja mianka jaririrua igitara siasa no ntuituje mantu ja mianka ne motive sana na zaja kinya rutere rwa Meru na muthetu ati athurane kaju tundu nkuromba wana siasa okaire ndipitikaire wana siasa wakome na bekire ndume cia umburiki kwariria mantu jakonete mianka Murangiri netete na mbere kuga atire siasa bakwitha bakiariria mianka ya uthai na batethirite bakiariria mbere igitara ithurano rikueria ni kuonene gintu kiria bena kio ni kwenda kumenithania antu netete na mbere kuga ati siasa babatere ni kwariria nteto cia mianka nyuma ithurano kwetha bena uma ginteto ciao Murangiri naugite ati sheria nitikiritie mukenya onthe gukarara munda jwa juri nthiguru na iji na gutiwa batere ni kumwinga nerite kinya tongere bokaria bethe bakithiria nkusani una mpwe tontu buu tukeja kwaria mantu ja kuga Tharaka aendene imenti kana muimenti aendene Tharaka kinyume na sheria ikuga tukorega na constitution ire gwitikiria mukenya wothe ethirwe na kithaka aria aitarira kiria Ameriki kana kiria kuhun tontu buu mantu ja mianka nkuromba wana siasa betu igita irithirira kwariria mantu ja mianka ibetere kura ciathira kethea argument ira benacio ni ciena basis kura ciathira mweri jwa kenda mweri jwa 10 ibakare nthiguru bachigulikie mantu ja mianka iu baiji nkiripotera WeruTV mbitagwo Edwin Gitonga Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi Isaac Mugo
no rite antu guciomeria gutegera maritwa jao kirituo bia kuringira kura mugo orite akariba kaunti ubategetere mwanka ntuko cia muthia na kamiti ya miankana ithurano nio IBC bayanite mwanka tariki 9 mweri wa 6 kwa ile maritwa yao kithira yarikire mitambo ya IBC na kwithira maritwa yandiki boboya kana bura yabatire mitambo ni Samuel Kaisimana Ntento. Uraithi bwa marieto maringi kura kiri mabuku manke mayoringithia bwa kura ya IEBC no abuthiete mbere ndeni ya ituo mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na Kinyandegoro ngima. Kiri ituo mwanya mwanya biraturyongirite na antu bakai bakuonekana bakithi kuraithirwa marietwa kinya wegua baingi baratwaranirite nabo bariuga ati tayari boy baraithirite marietwa mago na maonekana matari na thina na chekele tureambera akini leo ntemo chekele riambere ri retripure ambera musunjo kinya na ni ukulia kwete na thina ninda chekelwe last week tariki 16 mwena ugu mwandiki munene wa kiama kia Jubilee ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Isaac Mugo na uritie barabata kurikuraithirwa baibu merie tuoni birabira kubina bo kenda baona wegwa marieto mago marindeni ya mabuku mauringi kura kenda wegwa kuri na thina no iriku yumba kuraithwa kuri na kagita na ninkwenda kuri antu Tharaka Nithi monthe metikire kuthie na binya na mathie monthe tutikathie the last hour, the last minute. Tabole tumenyeretie mabinda mengi kugendaga the last minute riria untu kubingwa. Ninko mauria metekere kuthie riu gutena mushongamano nikenda machekerwe marieto mao, machekerwe maire bande, machekerwe kila kitu na kuonekane makari wega. Nikenda tuigwe turi ready gweterera ithurano cia mweri 8 mweri wa 8 nikenda tuthura candidates maria meandikithitie especially ma Jubilee ta uko Tharaka Nithi county erigirwa ati aringi kura bakaibumiria kurio kenda gutakiwa kuri na mwinyikano na miraini emiraja irayonekanaga ntuo cia muthia cia mantu tamama. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Na murigite muririgite kia useneta na tigiti ya kiama kia Kanu kaunti ya Laikipia nethirite akimeneria tetere ikwa na ochana nawe na kamiti ya korona kukumo EACC na kuwa narekete kuthiririe tore yawe nawe ati na maitia kinyakari maina njenga ritete miario jekire gikaro kia rwirite na mabisha ba kamiti ya miankana ithurano na muriri wa gite kia ungavana Nderitu Mureithi ariuga thirikari ni batere gwika mitaratara ya kung'ana gutigira kuri no karia bwa kung'ana kagite ne ka kampeni na tayari kurukira mugambo ya Joseph Kaiseru kampeni Ntento Baringo na Laikipia nirungikito mwankari okaribu kaithira bukiongerwa Ntereu Sharon Konge na Ntento. Ora wale munana gikundi kia mungiki na murira gitekeo senta kaunti ya Laikipia maina njenga au geta kutana gitomi kia murigida kurunga magitekeu kia useneta. Yale mambo kama mtu alikuwa na kesi miaka 10 iliyopita alafu akafanya kesi akafaulu, hiyo si kesi sababu hakufungwa, alifaulu na baada ya kufanya hiyo kesi iliisha. Kwa hivyo hakuna kesi tuko nayo. Akiagira na nyuki aragotime na ribaite mwanya mwanya ba kaunti ya Laikipia njenga ombe kura bara kurorete na bombe gweka there na bakwatira kagite ne gaka gakuringa siasa zetu ambao tunashindana na wao. Ningewauliza watulie, tufanye hii kazi, tuanze vizuri na tumalize vizuri. Jinsi ya kukaa na amani, kufanya kampeni ya amani, hiyo ni kitu cha muhimu. Nawe murira giteka ugavana kaunti ya Laikipia Nderitu Mureithi omakwenda untuba kuregea wa kuringa siasa kazonika ubuke ya Laikipia North ntuba wakibo ukaria ntora EU Baringo na sehemu za Laikipia ambapo campaign hazitaruhusiwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama na kwa sababu sehemu zile zimetangazwa na serikali, kwa kimombo tunasema disturbed and dangerous. Omba kwenda kiama kia miankana ithurano bombe gusotha onto bobo na barani na gikundi kia ukaria kenda bamenya uria bomba kugita kagite ne gaka. Kwa hivyo tumeuliza tume ya uchaguzi kanushe yale ama iongee na kamati za usalama ili tuelewe vizuri sisi kama wangombea viti kama kweli hatutaweza kufanya campaign pale.
Nkiripote WeruTV kuma kaunti ya Laikipia, mbitagwa Sharon Nkonge. Na mutegeri kiriro aria ratuthite turi na ruara tukuria nukuthugania mbesa cia kaunti yaku nitumiri bure kwagirite antu nibetete na mbere gutuma maoni jao mwanya kuga pesa zimetumika vizuri sana munya akosawa kabisa. Dan Mwenda kuma Nteresi ya Nairobi onge akauga itutumiri uria kwagirite nikyo nkoromba Meru tuthure governor uria ugatumira mbesa bwega na kureta maendeleo. Beta Roni Gitonga kuma Kirogina onge no akauga munya has misused Meru resources. He is the cause of our poverty. In fact, we want him out. I am Mutuma from Imenti. Na mutegeringa kwira jaute maoni jeto hende ni maoni jaku uri wengwa na wete na mbere gutuma maoni jaku gukurikira mbesa SMS niyo inya kibogo 321. Niwega mutegeri wa WeruTV no ntubaweta na mbere kuwatana na bautukire mubango jojo jua Ntento cia Weru thaithatu na tutete na mbere na Ntento ingine ati nabo arwiri bagete kia urais ne batirimanite na kamiti ya miankana ithurano IBC mushine jwa Nairobi kwariria mibango ya IBC kereke thurano kinene kire muchemanio jo mukaririgete wa kamiti ya IBC Wafula Chepukati no rete arwirigete kia urais kwa thikira mawatho ja ithurano kana barigirwe kurwira gite kiu na kire muchemanio ya arwiri Valiana ne Uhuru Kenyatta wa Jubilee na Raila Odinga wa NASA bathugari muchemanio ne ujura yo kuthikirite mukawe ni wa Safari Club Nairobi arwiri baberigeri wiki maratathi o tariki 28 na 29 mweri o Kiama kio ringithie kura na miankaja thigune kia IBC na dikembere tutirima na bara bonde bakondeite mwanya ndene ithurano bira tu tariki 4 mweri jona na mwaka jojo na aja kingina na kiwathani na Kenya Nairobi ibatirima na bara bakonda gite kio rais mutongeri nduguru rais Uhuru Kenyatta bena mutongero kia makerega na thirikari nikio na Raila Odinga ibakwirigiri kona no thio kothio ntubara gutumbira kwetha bwekarika no ntiba kurungamiri Mwankira u baraba konda gite kio rais ya ndegoro ne 12 na baraba okalike mushemano jojo ibokali amendekithire jake ya IBC. And I'm now being told there's something else. I think we can simplify these things. If you tell us what your intentions are, then we can help you resolve some of those issues. But I have over 60,000 in my particular case. To give an example, one of our aspirants found herself from being a woman representative applicant, candidate in Wajir, Garissa County, as a candidate in Trans Nzoia. I think we need to clean up those technicalities. Yesterday I took my signatures. They were rejected on the technicality that they are not in Excel. That form that was anywhere in this thing, I've never seen Excel written anywhere. Other than that communication that came through WhatsApp or Facebook. Is that official communication? Mukaregete gikundi giki kia IBC no Wafula Chebukati na dena ugito tentikirika na barathi kiri ithurano biria twitite na nkuru kiuga uketha kwina mutaratara jo mwega jo kuringa campaign kuligiria na siasa baba batatirimana keni na kimwe bambiria gukuthana. Media guidelines, and we have been having meetings with the media. We look forward to networking on this particular issue. Campaign schedules, yes, we shall have. We requested you to give us your campaign schedules, and immediately after nominations, we must have that meeting where we harmonize the schedules. It's very important so that they don't clash, so that we have a seamless campaign. Olo kwenda gite kio rais na kiama gatunza party no moment abdida ndinda ola Kenya bweje na kuoba unambaru no kali ajaja kuga. And leaders are chosen for two reasons. One, if the citizens are bad people, wajanja, God will bring mjanja raised to power 6. Janja atakuibia hata pant. And if we are good people, God will bring good people who are kind. Nimeutirimana na rodi baba gite kio rais ntukwe na arua kiama kio ringithie kura na miankane kio IBC kigitana ndege tayari na kikathia mishemanio mingi utirimana na rodi mwanya kenda bonthe batigira bakuwa bwega kiripotera WeruTV kwa mushimuro Nairobi Beta Boniface Mungera.
Mutongeria wa Nthiguru na ateterete rwang'irwa ukaria kumana na miario ya ateteri ba Kyoto kia umuntu baria bakumeneria borisi ati nibo bakuraga Islam baria bakuthuganirwa kwithirwa bari ba Al-Shabab. Uru ariuga bamwe bambe umbithe baria bakwirwa ni baurite ni kaba kwithirwa batorokerete Nthiguru ne muturi ya Somalia na kinya gutonya na ikundi bia roi ba kigaidi. Kenyatta ora bagukana mutongeria bara baingia mbungene Aden Duale na nethira akiuate bya kuria ibyo bikwaya na kiri antu ba Islam. Na Duale na wakiariria atongeria bau bandini ya Kiislamu na aborete kwithura antu baria bagutonya ana baokere makundi ya kigaidi nikenda ndini eu yomba kutheria rietwa yao. Duale orete athenjeri bau batega akire riria mantu jagerija gwetana mbere. Yanasemekana mambo ya extrajudicial na kidnappings or abductions. But I also want to ask a very simple question. Munataka kusema hakuna watoto wa Islamu ambao leo hii tunaambiwa they have been killed extrajudicially, si ndio? But are they in a war zone in Somalia? Food for thought. Okay? And I can also verify on another fact that there are those boys, and I know, and some of you here in this room know. Because if it was a tension, again, a question of just extrajudicial killing, what about those boys who have surrendered? And some of you here also know about them. People, why have those who have surrendered, why have they been taken to these de-radicalization camps? Si polisi wangewamaliza au jeshi wangewamaliza? Why did they not? Why have they? Si wenyewe, they have come, they have surrendered. They have said tumewachana na hiyo maneno. And they are in the process now of rehabilitation. Tuwe wale ambaye wanahakikisha ya kwamba tumeshikana na serikali kutoa wale ambaye wanaharibu amani ya nchi yetu. Si serikali pekee. We must work all of us together to fight those who want to radicalize our children. The Islamic narrative can be told by us. Mwandiki munene wa kiama kia arimu kia NAT kaunti ya Tharaka Nithi na orete kamiti ya kuria mishara ya TSC kugita untu bwa gitumi na kubangira wirane bwa CBA bura bekanire rimwe ya kwithirwa batikaganie na kisunse kana faces. Na mutani ariwa kirengwataniro yo bataririe mantu ya kugania wirane bu na kwate kona gitumi kia kugania arimu ni beregirete kongero mishara yo kwambire mweri yo mugwanja mwaka yo. Samuel Gaisimana utwanda toe. Otigere mweri omwe arimo rungurwa biama bia NAT na KUPPET bamberia kongero mochara kiringwataniro kana CBA era kwerirwo kwamberia mweri wa mugwanja. Mwandiki munene wa ngwataniro ya NAT kaunti ya Tharaka Nithi Njoka Mutani na orete thirikari yingie wirane bubu na gichunchi kimwe bantu akugania mpongeri no ichunchi kathomba. Kagita karampongeri eno ya watanagirwa gategate kabiama biarimo na nkiama ya kuandika arimo TSC bata watanira makinya marama kathingatirwa kirempongeri eno onto borabo tigete arimo bainge bare na nkanja kethirwa mpongeri eno kabaguna mbere ya mianka ena ithira eraiko kagita karampongeri eno bateri kojokia budget ira twathomire yonde athomire Kenya yonde ni tuonire ni atengire 13.7 ya kuimplement CBA kogu hours kira tuguria thirikari ni tuenda kumela nuntu we learn out of experience nika tukumela that CBA batiri ku implement wa Ntento it kathie in pieces kenda tuthirania namo tuthekethwa twina other issues reta nkanja ira chinge chigitwirio nati arimo bakiwango kira kinini tabo P1 baraba kwirigirwo kugarurwa rito na wito B5 bamba kurega kugunika aritha ukumania na mpongeri eno untu Njoka akuregana nabu. The beneficiaries are the P1 and Malamalini responsibility of the end of department curriculum coordinators, deputies and the ND teachers. Anyway, in Ntento all of them are beneficiaries.
nyuma ya kuingwa wa CBA no mwarimo urakaigua ari na muchara uri iguru buru akaigua agikira mubuko shiringi 157 warira mwarimo wa kiwango kia nthiguru buru akaigua akiwata shiringi 27. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Mtu murumu umwe kaunti-ini Embu niambirite biashara ya mwanya na aria kuruga ndumuka kana na ritwa ria chomba popcorns cia moya na mwere. Na James Gishegi ariwa ngui yawe ameambiririe nikendo chobani na ukenyuma ya kwaga ngui ingi ya kwithira akirita. Kagitene gaka Gishegi athirukagia popcorns iji muciini jwa Embu na riuga ni ngugi ikumwongera kanto. Andu wengi mesi gukoragwa na popcorn kana ndumuka iria ciumanite na mbembe ntheri. No ati muthuri umwe kuma kaunti ya Embu ni uratwoniria pops kana ndumuka ciingi ingithondekwa kumana na indo ciingi nyingi. Ni uratwerithia indo iria muno athondekaga ndumuka nacio ta muvia, mwere, wana kana mucere. Muthenya wa umuthi aratwonia uria ungithondeka ndumuka kumana na mwere kana sorghum. Mbere ni uratwerithia gitumi gia kwambiria kuthondeka ndumuka cia indo ino ciingi tiga cia mbembe iria andu mamenyerete muno. Ni getha tuhe andu indo iria most nutritious. Tondu ukarora nutrition ya muhia, mwere, icio ni indo the most nutritious. Ni getha na tuhote kurinki murimi na market. Murimi tumuinwe na mwena uyu ungi na andu maria kindu kiria healthy. Kuona thoko gwa kavinda gaka tinene muno ti andu engi maguraga na endagia muno tauni ya Embu na njira ya kuthiururukia. Wa uguo kwina njira iria thirikari ya county imutethagia wanake biashara rino. Ni iratuteithia gukirita awareness na gutwethera thoko. Maratuteithia tondu tari kuria twendagiria muno ni thoko cia county. Tariu haria mostly haria nyendagiria makonta muthenya wa thoko na bantu uthagira thoko cia county. At least mena platform cingi tuteithia ku market product citu. Kuona ino ni indo cia kuria ikoragwa akithondeka no nginya utheru ugakwa wewe iguru muno. Kuma kwi murimi onako ni iria kinya ithu turimite handling itu ni turoraga muno. Kindu kia mbere no kinya kindu kigiko kirimitwo ina environment njega. Kindu kiu no kinya gikorwo kiroretwo wega gitigakorwo handling yakio yani kana mumenyerera wakio kuma mugunda kinya store kindu kiu gitigakorwo kiri invested ni busha gitigakorwo na mai giko kiumithitio wega. Twacoka riu twauma kuri arimi tukagurira arimi na iria citu turimaga tugatukanira. Twatukanira cigoka guku gwitu store. Twaciikira store tugaci grade tugaci sort na tugacitheria. Twacitheria tugacoka guka riu tugacithambia ringi na mai. Twacithambia tugacianika ina very clean place. Twarikia gucithambia na tuka make sure ni cioma. Tugatigirira ni cioma cianiara wega. Cianiara riu niguo riu tucoka riu tugathii tukanjiriria kuiruga. Kamasini gaka ga kuthondeka ndumuka ino no nginya wanako kathambwe wega vindi cionthe. Machini no kinya betherio. Wona yarikia wira riu yarikia wira no kinya etherio we yatherio kaigwo store itheri. Kiroko no kinya mundu a confirm wega kana ni theru utanambiriria wira. Na ngiko irariganire gutherio no kinya betherio icoke niarithio wega icoke yambiririe wira. Biashara ino yake wa uguo ni ukoragwa na mathina mengi maria mamugumagira ta uria aratwereithia. Yani cigite goro kinya bei ona itari yaiguikana kwereithia andu ni urako wi hinya na andu guko maria wia kumenya indo ici na imateithie ni urako pia wi hinya. Akirikiriria ni uratwereithia banini iguru ria uria kamasini gaka karutaga wira. Itagwo pressure popping machine. Wira uria rutaga ni wekira product kuu thiini ikaruga no rugari. Yaruga no rugari ikahia. Yahia yakinya ihinda riria yarikia kuhia. Tuka release tukarekereria irio icio cikauma. Ciauma riu nicio tureta pops. Ngiripotera WeruTV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki.
Nä bwega må tegere no ntå bagwä na mbere kugwatanä na bautwe na kä rä rä a twethärä tå rä na rukwä wo kuga munya nä agerete buru nä kä o no ntå mä rå ä rarä ya ijä rä kä rä å tå mä ri bwa mbeca cia kaunti munya tano tena kazi endele ongeni wakauga munya ako sawa ni Elias ongeni wageta na mbere kuga mbitagwa kawira kuma magondo mbeca ni tå mä ri bwega na munya tosha kabisa ongeni wakauga mbeca iu itumbite kwithirwa igitumika bubwega na Phineas ntukwena ni bukwarite na nchoro ntomwenda na itukwithirite tukiaria mantu maingi yo kunimira ni nyakamiti irethirite form kana ikithira ikigwithwo kenda kwariria kana kwenda kumenya mantu bara kimira kyo mbikete na rwagiriro ruyete nyumeka itakate kuraya